ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំឈ្មោះគីលីសាឡុងចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកធ្វើ DNS ចំពោះ lab នេះខ្ញុំប្រើ server 2 ទី1គឺ CentOS 9ដែលដើរតួជា primary និងទី2គឺ CentOS 10ដែលដើរតួជា secondary DNS ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវដំឡើង DNS installបាញហើយបាញជាអូខេបាញជាហើយយើងដកវាយមានថាយើងប្រាប់គេថា yes ជាទូទៅនៅពេលយើងចុចទៅវាសួរថាតើ yes ឬក៏ no អញ្ចឹងយើងប្រាប់វាថា yes ហើយអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានបំឡើងវាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ check មើល version នេះតែម្ដងគឺ rpm.qa ហើយបានអូខេអញ្ចឹង version នេះគឺ 9.16.23 ឥឡូវនេះយើងទៅ etc អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ os អញ្ចឹងយើងឃើញខ្ញុំមានfile 2ទី1គឺ name config ទី2 name config backup backup នេះគឺវាអត់មានទេខ្ញុំបាន copy ពី name config មកដោយសារតែជាទូទៅបើសិនយើងធ្វើឲ្យ file name.config នេះខូចអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងបាន file ពីណាដើម្បីទៅ save ទៅអញ្ចឹងយើង copy backup file មួយដើម្បីទុកដល់ secure បាទអញ្ចឹងអា name config នេះខ្ញុំបានទៅ save វាក្នុងនឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើង cat អានឹងតែម្ដងគឺ cat name.config បាទអញ្ចឹងក្នុងនឹងទី1គឺមាន ACL trust គឺ 192 108 ជា 11.10 ជា secondary ចូល 192 108 22.10 វាជា secondary តែនេះគឺហោះ2អានេះ 192 168.0.0/16 មានថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យ IP ទាំងអស់ដែលអុកថតទី3អុកថតទី4នេះប្រហែលទៅឲ្យតែក្បែរមុខ 192 គឺអាច ping ស្គាល់ DNS នឹងបានហើយ option ទី1គឺយើងឲ្យវា listen port 53 អានេះជា local ហើយអានេះគឺជា primary DNS គឺ 11.10 ហើយ allow transfer គឺយើង allow វា 192 128.22.10 មេថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យវា transfer data ធម្មតា primary យើងបង្កើត 5 file តែនៅ secondary យើងបង្កើត 12 file អញ្ចឹង 3 file ទៀតគឺយើងត្រូវ transfer ពី primary ទៅកាន់ secondary អញ្ចឹងយើង allow transfer វាគឺ transfer ទៅ secondary ហើយ allow query គឺអនុញ្ញាត local host ហើយនឹង trust local host យើងដាក់ក៏បាននិងដាក់ក៏បានអូខេតែដោយសារយើងដាក់ពីលើ 127 stone យើងឲ្យវា listen on port ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ allow query មួយទៀតនិងចុងក្រោយគឺមាន include ACT name config local ចាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ cd name មួយជាន់ cd name ខ្ញុំឲ្យ S វានេះយើងឃើញ file មួយឈ្មោះថា name.config.local ឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើវាហើយឥឡូវខ្ញុំគាត់ cat file ហ្នឹងមកទេបាទអញ្ចឹងវាមាន 3 ទី1វាជា forward zoom គឺ zoom.com.kh ទី2គឺ reverse zoom គឺ 168 192មានថាយើងត្រឡប់វាវិញ 192 108 ជា 168 192ទី3គឺ 10.10 ដោយសារក្បាលវាវិញគឺ 10.10 ចឹង 10 ជាមួយ reverse 10វានៅ 10 ដែរហើយវាគឺជា master បាទវាជា master ទាំងអស់ដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុង CNA9 server ទី1តមកខាងទៀតគឺយើងឲ្យ tag ជា slave វិញខាងផ្នែក secondary អញ្ចឹងអា file ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានទុកវានៅក្នុង 0db/salon.com.kh ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ 0 មួយជាន់ទៀតទៅកាន់ 0 ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញ 3 file អញ្ចឹងអា db/salon នេះវាជា forward zoom អាពីរនេះវាជា reverse zoom forward zoom មានថាវាបដូរពី name ទៅជា IP ទៅជា IP ត reverse zoom វាបដូរជាពី IP ទៅ name វិញឥឡូវខ្ញុំ cat អា file ទាំង3ហ្នឹងគឺ db salon មុនចុះវាជា forward zoom អញ្ចឹងនៅក្នុង forward zoom គឺយើងកំណត់វាប៉ុណ្នេះអានេះគឺមានថាជា primary អានេះជា secondary អានេះជាហោះមួយហោះមានថាវា10មានថាយើង reverse វិញពី octal ទី3ទី4មានថាទី4 3 10.1 10.2អានេះគឺ 10.11 10.2
thế hay à chúng tôi lấy nick em tất nhiên anh đặt lấy mùi lịch đi lịch 7 thay mà nhưng khơm lực thì mới đặt lịch mùi dương châu cai lực tí lại vì châu cai lực mấy lịch 7 châu cai lực muốn đặt lịch 4 hai đấy man thì dương thực cả đặt lấy chứ tại sao tại định ban gì mình chứ cứ primary config bay file này file tí muối tí phí thì 7 này tại nó kháng secondary dương bạch trong bạch config file đang để tại sao dương mà allow transfer việc người ta việc transfer chắc bà sân chỉ việc khơi lên riêng đi nâu tại đây ở kia thay dương ban cài ai muối nó không là ai cái xe mà dưới này nó file ở dưới mình dương ban đâu là lên riêng thì dương đã lên riêng là lên muối đấy là lên tin này chắc nó bây giờ cài tấu việc thưa ấy data ở dưới nó anh ai transfer tấu xoay bàn tiền để slay cái thác dương bàn cài phải vì mưa từ lứa lên riêng thì và lên riêng nó bàn viết chập đám transfer một thì tại bằng lên riêng nên đấy vì transfer từ tiền để việc cấp thác ai cái xe đang tại Việt Nam ai cái xe thế vì mưa thế lên riêng chẳng cái này dương cài ai cái xe nó dương thật cái lên riêng ta nick trong đại nick nghe tha nick đi con một khay của muối khai một tới ngay tim một thấy ai khi ông cài trái lên tỷ 7 khi ông đã đấy còn thì ca sơ mơ thế ở mà chúng cài ngày mấy những đại ngày thì hay ngày những đầu tiên cài 7 đòn chẳng ngày số muối số tí số 7 nó thêm khet mới tiệt khet đi bí đọc mình ok chẳng những khơi khác nick cứ việc chia forward chia reverse xuống bị bỏ ra bị IP thì chỉ ném chẳng IP viết cứ đọc trên mũi đọc trên tí ở tới chỉ ném mũi đọc sao lắm hoặc tí đọc sao lắm ok nâng trong cái cứ rồi học mấy rồi cái gì ok chẳng biết bỏ ra tí này cứ biết rồi cao phim mà dùng mấy trên đọc mũi trên đó chẳng tao bây giờ em phải chia với cứ đọc trên đọc mũi tao bây em sẽ viết cứ đọc trên phải vì này đọc trên đọc mũi đọc trên phải vì chẳng biết bỏ ra tí IP rồi học phim rồi cao mấy tới chia ăn mũi ăn IP lại xem chia reverse mình tham bị bỏ ra tí IP thì chỉ ném forward xuống bỏ thể chỉ ném tại IP ok chắc bắt copy man cái file đang ở hết nhưng cái check việc hàn tá nó bị đàm đã chắc là bay check biết nhưng mình comment mà dương để comment này cứ nhưng thờ check ném từ lứa ai cái sao mà dương người khi ông copy giờ làm đồ chứ check nick trong cái chia sao lỗi sao đi chia CDT sao lỗi kia sao lỗi ok cho như khi phải viết tha ok mê tha ai cái sao vậy nó cứ trao bài file những trao bài nó dùng check từ lừa reverse của mình đó reverse ok đi kia mê tha reverse những trao bài alo đọc chữ đọc đi qua xuống mà nó tên đọc chữ đọc mình mời không mấy lời cả đọc chữ đọc ok miễn thế file bài dương được 7 nhấn cứ dương bán thành viết trong tàu hải chắc nó không đấy và sân bên cạnh này thì thay dương miễn file nó 10 chân dương anh chúng ta bắt file bỏ bàn đây là sao khi mà bắt 12 rồi tiếp dương đấy cứ system enable now name meta comment ấy via chúng tôi comment thì mỗi cứ system CTO enable name enable meta via thua ca bài liềmต่อไป restart เนี่ยถ้าตัวเดียวเรา restart สมมติแบบนี้จะเราแบบอะไรฉันมันไปยืมเถอะ enable dot now name เนี่ยถ้านี้มาหนึ่ง comment ปีนั่นคือโจทย์นี่คือ enable name ให้นึก restart เนี่ยฉันไปจังไรไปจริงฉันเลยแทรกเข้ามามันยังหาฉันยุ่งsystem status name เนาะมือสแกนเพียงนี้system CTO status name ok chắc khi cha vi bán configure hài ok chẳng là nó dương và chop nó không đi mới tiết cứ dân cai từ lương này vào vì cứ ăn ấm thì dù ai tại sao trong config nó lơ tiền ai xem của mỗi cha nó dùng ca xem buồn tại sao mang ca file hay ấy và tí mỗi cứ ấy đọc mỗi dot hay slash đọc của mỗi hay gateway vào viết cứ đọc mỗi slash đi hạ 4 DNS server viết cứ đặt thành pí máu hay search domain viết cứ NS1 ok chắc mà tôi bị dương cài hay hết dương ai tránh dương active máu active ấy cứ
chẳng hạn aloxខ្ញុំវាយ IPA អូខេចឹង IP របស់វាគឺ192.11.10/16អាឡុកមើលទៅលើអា server ទី2វិញអញ្ចឹងទី2ដូចគ្នាដែរដំបូងឡើងចូល DNF យើងនឹង install វា DNF install អូខេបាញ់ហើយបាញ់ util អូខេបាញ់ util ហើយយើងដូចគ្នាដែរគឺដក y តែដោយសារខ្ញុំបាន install វារួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ check version វា pm.qa បាញ់អញ្ចឹងឃើញ version វា 9.18.33 តទៀតឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ include អូខេខ្ញុំឲ្យ F វាដូចគ្នាគឺខ្ញុំបាន backup វាទុកដូចគ្នាគ្រាន់តែនេះវាលើ CentOS 10វារៀន color វាខុសគ្នា alpha backup រៀនចាស់តិចតែ9វាពណ៌វាស្អាតគ្នាតែ CentOS 10រៀន file វាពណ៌ខុសគ្នាតិចឥឡូវខ្ញុំ cat name .com អូខេ .com បាទអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាដែរមាន ASL ខ្លះដដែលlisten on port អានេះដូរដាក់ port 22វិញវាជា secondary មួយទៀតគឺ allow transfer អញ្ចឹងវាអត់ត្រូវឲ្យ transfer ទៅអានេះទៀតទេមិនហ្នឹងគឺ primary transfer ទៅ secondary ប៉ុន្តែអានេះអត់មាន transfer ទៅណាទៀតទេហើយ allow query ដដែលហើយចុងក្រោយគឺ ACT name config local ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ name ខ្ញុំឲ្យ អាមកបាទឃើញមាន file នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ cat អា file ហ្នឹងដដែលទេគឺគ្រាន់តែយើងដូរ type វាដាក់ type ជា slave វិញអាមិញហ្នឹង type ជា master អានេះ type វាជា slave ហើយ file វាដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់បានបង្កើត file 3ហ្នឹងទេដោយសារ file 3ហ្នឹងវាជា file transfer មកពី primary អញ្ចឹងឲ្យវា transfer ពី primary វា store ទុកនៅក្នុងនេះ store ទុកនៅក្នុង variable slave វា store ទុកនៅក្នុង variable name slave ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាអាហ្នឹងវាដើមsorry ឥឡូវខ្ញុំ cat អា file ហ្នឹងសិន ច្រឡំទៅ secondary ខ្ញុំ cat file នេះដាក់ជា long វិញអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញយើងអាចអានវាដាច់ទេមិនដឹងថាទៅសេស្អីទេអានដាច់ដែរតែមើលអត់យល់មិនដឹងថាជាអីឥឡូវបើយើងប្រើពាក្យថា string នៅដល់យល់ដែរមាន style long admin អត់យល់អាហ្នឹងអីអញ្ចឹងដើម្បីអាចមើលវាដាច់នេះយើងមាន comment នេះមួយគឺ name comparison លោកខ្ញុំវាយអា comment name comparison អូខេ name comparison ហើយដូរវាទៅជា style long វិញ style អូខេsorry ខ្ញុំអត់បានដូរអីទៀតsoundlong.com.ke soundlong.com.ke អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញវាចេញមកនេះវាដាក់ថាអូខេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនេះគឺបើយើងចង់មើលតទៀតនេះគឺ192 138 proceed ចឹងយើងឃើញនេះវាបាន transfer មកដែលតាមនេះគឺប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចង់មើលអា10ម្ដងអូខេ10ខ្ញុំចង់មើល10អូខេចឹងយើងមើលវាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការsystem ctl enable now enable .now ហើយ name តមកទៀតដូចគ្នានឹងមិញហ្នឹងដែរគឺយើងធ្វើ system starter ឥឡូវខ្ញុំ system ctl starter name តែម្ដងនេះចុះភាសាខ្ញុំបាន enable វាមួយហើយអូខេយើងឃើញហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាដើរខ្ញុំមិនអាច look up
192.168 ខ្លួនវាសិន 22.10 អូខេវាប្រាប់ថាជា NSP ឥឡូវខ្ញុំដាក់11វិញអូខេ NSP ចុះបើខ្ញុំលុបអាប់ចេះ salon.com.kh គេវាប្រាប់ថាគឺមាន2ទី1គឺ22ទី2គឺ11ឥឡូវខ្ញុំសាកពីនេះវិញខ្ញុំសាក ping ទៅវិញម្ដង ping អានេះ ping ពី primary ទៅ secondary ពី 192.168.22.10 ping តទៅវិញអូខេចាំវាដាក់ចុះបើខ្ញុំ ping ឈ្មោះ ping nsp.salon.com.kh អូខេវាស្គាល់ទៅដែរឥឡូវខ្ញុំចង់តេស្តថា DNA ហ្នឹងប្រើបានខ្ញុំ ping ពីម៉ាស៊ីនពិតរបស់ខ្ញុំពី Windows 11 ទៅវិញខ្ញុំធ្វើការ IP config នេះ IP ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះឥឡូវខ្ញុំ ping 192.168.11.10 ទៅអូខេទី1 primary server អញ្ចឹងវាស្គាល់ឥឡូវយើងទៅ secondary 22វិញមួយស្គាល់អូខេទៅ22 secondary ក៏ស្គាល់ឥឡូវបើ ping ជាឈ្មោះវិញគេថា ns1.salon.com.kh អូខេវាស្គាល់ទៅដែរវាប្រាប់ថាអាហ្នឹងគឺ 192.168.11.10 ឥឡូវបើខ្ញុំ ping ទៅ NSP វិញ NSP អូខេវាស្គាល់ដែរវាប្រាប់ថា 192.168.22.10 ចុះបើខ្ញុំ ping salon ទៅទេស្គាល់ salon.com អូខេវាស្គាល់គឺតាមរយៈ 192.168.11.10 ខ្ញុំ NS look up ម្ដងទៀតឲ្យយើងអស់ចិត្តបាទ NS look up 192.168.11.10 ចេញអីបាទវាប្រាប់ថា 192.11.10 address វា name គឺទៅ22វិញ22បាទវាប្រាប់ថា name វាគឺ NSP អូខេអញ្ចឹងចំពោះDNA របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយសូមអរគុណលោកគ្រូក៏ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមស្ដាប់សូមអរគុណ